Hey yaze yangenza ngampofa ifilter. Ngixoxeleke guys ngoba since ngasutho ngathi ni. Hayi ke ngibona isigameko ukuthi hayibo uphelile lapha. Into engicabangayo ukuthi hayibo umamkhulu nezingane zakhe engaze banjani yabona. Sifone ke sinoma ukuthi hayibo ninjani kwenzakalana. Sisuke ngakusesekuseni sigibele sihambe sekhona. And uma ufika lapha na guys ubuvede ushaqeke because siyazi indawo so abasotho ngathi sihlala thina ihamba nathi bona umamkhulu unendlema Magwavini yabo. Siyafika lapha na sizosiza sishaqekile like serious kushaqeka nje ngempela kushaqeka afbestars uhleli phansi ubonda lakhe luhleli phansi ne. Ayisifike siqale sijame nje sijame sibabona abantu bayaphithisa ngendlela aba strong ngakhona abantu baseMagwavini ngendlela abantu abamnyama ba strong ngakhona ngisho lokulwa umphakathi ngendlela strong ngakhona lapho khona nezingane elimele khona nabazali abalimele khona nogogo abalimele kodwa ngicela ukunitshela ukuthi wonke umuntu ebebusy yazi into engishoyo umuntu ubusy silonda noma ulimele uyabuya umne clinic ubheka uhamba uyothenga uafbestars ubheka in ukuze axhuma indle yakhe impilo iqhubeke nayo izo into engishoyo lapho kuyadabukisa kunabantu abanganakho ukudla kunabantu abanganazi ingubo kumakhaza ke lapha nakuseduzo kwamanzi ne hayi khona lapha esiphithipithini nje kubusy guys nezingane ibusy omama ababusy ogogo babusy yabo ngikhuluma ngomshini basemshinini balethe izinto ngikhuluma ngeserose balethe izinto ngikhuluma bezinkwa balethe ngikhuluma ngisho nabantu abasebenza kwamalokhuzana kwale ilokhuzana leli abasebenzi abadayisa omafenisha obadayisa babusy bazokwenza izinto yabo basiza abantu yabona into engisho ukuthi into enabantu phakathi guys yabo iKZN angifuni qhamamanga ine support izinto engisho and into engiyibonile koMagwavini support ibikhona naselokishini abantu besuke elokishini namba isupport nje full on guys lapha isupport bekwi full on dukuduku esiphithipithini sisemotweni sesiyabuya bisiyolanda omamkhulu nabo bebobheka izinto ezizothengwa ngoba uafbestars uphelile in stuff phithiphithi imoto igcwele nje kuyaphithizela guys akekho umuntu okhala ngendlela abantu abastrong ngakhona akekho umuntu okhalayo wonke umuntu busy uyalungisa wonke umuntu busy abanye balalisana yonke leyo nto yabo okay sinyuke ngemoto mesinyuka ngemoto imoto egcwele khona bemedia lapha yana khona abe-ANC yabona sasise lapha abanye omama nje be-ANC sasise lapho ngithi ha iPKMK ayi nazi inkonzi zami phethe umsholozi yithi kwathi icosele enhlizweni yami so uyakhuluma ke lo mama wa-ANC yathi yeni angithi bebevotela MK yabo iphi MK ngicela ukunitshela ukuthi MK khona lapho ayifikanga nomlomo kuphela yazi ngisho bona bafike nomlomo kuphela iMK bona bafika sebezobhalisa angazi babhalisana bahlezi bebhalisa nje bona ayikho into oyibonayo bahlezi kodwa bebhalisa kade baqala nokubhalisa bethembisa abantu izindlu kodwa dololo okay guys fika MK vele bikhona ke ibibona isigameko ke imifika MK futhi ifika nezingubo zokulala yazi into engishoyo ifika nezingubo zokulala abantu bayahlanga yabo mingithi into ephethelene nabantu phakathi hayi ngikuyenze lutho into ehlanganisa nabantu fika lapha MK kuyahlanganiswa kuyabukwa manje tholiwe abantu bathola abantu ingubo bathola abantu ingubo zokulala into abayenzile ke balanda ama truck bapheka nayizolo nakuthange bayapheka abantu balethe truck yokudla abanye bayapheka abanye nje baletha i-truck ye KFC yabo guys mengithi MK iphathi yabantu yabo mengithi iphathi yabantu angeke uyenze lutho into enabantu phakathi angeke uyenze lutho ngendlela guys jabule ngakhona since mina ngisibonile isimo salapha ukuthi siyabheda ngempela yabona nami amandla ayangishodela yabona nje lapha na guys ukube kuya ngami ngabe nje ngihlanganisa nje amakhetho abantu behlale phakathi yabo ukhethe kuhlanganiswe imjondolo konke ke abantu behlale phakathi kodwa ngithi mina guys MK yabo into ehlanganise nabantu phakathi abantu abanomuntu abangafuna ukubukwa ithe ANC yafika MK kodwa bebengaphethe lutho esandleni yafika MK yaphatha ayifika ngiyafuna ukuzobhalisa abantu ifike yaphatha yafika yaphatha abantu yenzela abantu yonke into we guys nina yabo mengakabona nizophinde nibone anizophinde ngibone into engibone lapha mina guys ngendlela ade ngishaqeke ngakhona kodwa ngendlela MK siswela abantu inyembe singakhona ngendlela abantu ade behlangene ngakhona besuka abantu elokushini besuka abantu mabeqala eMagwavini besuka abantu eMagwavini behambe beyoNew Town hayi guys hayi guys into enabantu guys hayi guys kuletha izinkwa kulethwa itambu ayibo guys ayibo hey guys hey ngiyanitshela